Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpo pratrib jembang arjar arpo, wei urang ba e blatep kerteng kum uba, Dylan Star kurba, ulayo pan palak em ya kawi kaskay na kasnong, umyam saukwan, kabahap, hari boy district. Nakaliang jumpa kurba ulah pentep mar-mari ni kejingyo pala jong u yakni kaskay nakajaka rep jong kakong EV Linda Sakhar Shakinong tre jong katnat wildlife hadin kani daya kapor kumba shibaji no phaisngi baki brio jong katnat wildlife kilawan ban simtino yakni kaskay no ba kurba no tengah mei mang basu ngangalik tengdok nang terot narot umpat ngai bagai sokut sinar tengah ongka ke temang andalek pakai skate masih lek pelat nang teh na po jaga maka bok fena tara setengah sate tu pelai nga sawrak si dun kamban hap ya penim hi ang bada tengah suku ban nga phun ni pi ang tak man ya so thu lang mo lek kamno pi lawan rep pi ang ban penyap dade mga penyap yang ada penyap slem mut ban penim hi nga tre ngarep ki sa ngarep ki sing ngarep ki semungkan kijur ban bam le jong si bon ki marat kum gini gijuan sengni ngejaka juga ire taman ta kisin be teng la syang la arsna mang ner ngam juga ire sin taman ta hi banang i kwa ban penim nga ibang mo ki marat ba ki le kai ta ki wan mi ngono sakut sena bang le laung to